Speedy recovery for Janila Simbang. Healing prayer for Joshua Jess Riven. Special intention for Mariani Bong Meling. We also pray for the souls of Manjeline De Simon alias Angeline, Ferdinand Michael Koju, Stephen Sipaun, Sheila Sipaun, Bernadette Kiluk Dompok, Clement Majiliu, Maria Tomusi, Jenivon Sobintil, Terence Thomas, Celestina Gitsu, Florence Moinjil, Boyd Boniface Malijang, Boniface Lais Malijang, Sister Mary Colette Kinajil, Anna Yong Yun Fin, Steven Giniti, Helena Kondosing Bayuk, Mr. Hardy Henry Mansa, Peter Polo, Oswald Ijim Yagut, Alusius Sam Totu, Jackson Totu, Emmanuel Christo Mojikon, Michael Chin Kim Hon, Madasya Helen Libasa, Maria Songkulia Matuyo, Sebastian Morin Fat, Johannes Law, Claudius Goldi Pinji, Sylvester Jikwil, Michael Bong Kim Kiat, Rufina Labangka, Madam Claire Tan, Josu Labangka, Grace Juina Madusin, Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohiongan.
Dengan ditama, amdita na kamdi Espiritu Tabitua. E gracia de Tuhan Jesus Kristus da toko, ami kaginabahan di kinengan, ami kabisan di Espiritu Tabitua, miampai na de Jesus sabi-abi. Tapi dengan gabi, melamai toko da tadaukan daman di Sancti Pius of Petricina, tekas naihan toko sebagai da Padre Pio. Tadi sambayang toko da bahan diti, magkitambah toko di sida, dari sambayang daw, untuk sabi abi da pagkiyon na toko, kami pengasaman tok da pagkiyon na Eklesia da toko. Tebdeng abi kana mga kundados ng abi da toko, kapapatondan di da toko sendi, da mamalamay di katapatan taham latit may tua. Mga kunzo, dari kiningan tabakas, da dezo ay tabinay ngabi. Danak midoso zo kozo, pamusaban ngabi ko, amid boss ngabi ko. Inunoy na iman ko, aminunoy aw ko ng zan na mimang. Mazanasa ko, tagazo kozo. Itinapogi na makinsianzo di Mary. Ia bitua pentihambus hangay. Sabi di tasab sang tingabi. Diezu tapinangabi. Dos mambayang mentok daga dari Tuhan kiningan datoko. Kikasianan na datoko, ikiningan tabakas. Mamahiyang dadaw sa ngabi datoko, magabit datoko di kapasisan selacul. Tuhan kosianay no? Kristus kosianay no? Tuhan kosianay no? Kano sumambayang? O ikiningan tabakas paimpasi sa hihinaid. Imazada iso gracia minanak di Padre Sancti Pius da bagi da disalib di tanak no. Mazada kelaja paimbida daw minang imbago di kay mazan ngabi da kosyan no. Penak no. Da mazada kapakinsianan di sido o sempu sa Canada tamoy mo da di kinadaan ngabi di Kristus. Aming kana da ovid da sanang kozo da di kebentugan di kinatungagan. Maza di Kristus Tuhan za tanak no. Imamama siya mamelinta miyampai diyaw. Di kapisan di Espiritu Tabitua. Isa kinaingan montok sa hihinaid ay sa kapusan. Pembahasan mantat di Profeta Hagai. Editon kumodvo di Raja Darius untuk ditadaw kumo iso divuhan kumonom. Ibos di Tuhan nakobos maza di Profeta Hagai. Kumadoy di Zerubbabel tanakusay di Shealtiel. Hahansanon takavas do Juda. Amday di Joshua tanakusay di Jehozadak, ipadri takavas doka. Ituhan do vovozon ngavi, mobos diti. Itituhun ngavi mobos. Itimpu no po nga, aupo na koykot do papavavagu, di panambazangan tagazo di Tuhan. Ibos di Tuhan nakobos maza di Profeta Hagai doka. Iti non aku o timpu mondok Diozu, domizon it hamin nga vidiozu, nohopikan papantavasi. Do ontok iti hamin no po nga poinvihiu no ngombak. Dadi bay no ituhan do bozon nga vi mobos diti. Ondomon no kozo, Andomon no kozo vagu do inkwo o konunu nga vi do no kogat montok Diozu. Nakapananom ko do ogumu, nakapangomot do okudi.
Makan ko nga, aw insan do kiva migonop. Moginom nga, aw insan do osontop ko. Manambasan do basan nga vinga, aw kopyuman do abang. Imong inginda po do gaji no po nga, kanu di gaji nga vidaw, do poposwang no po, nga vidi, do itozibut no but, do luwak nga vi. Ondomon no kozo vagu, do inko o konunu nga vi, do no kogat montok diozu. Dadi, ugat no do dipogun konuhuan. Maganu do kazu om pavaho wagu ihamin. Dadi munsiko zo may idi, om bentugon do dioho kadi Tuhan. Ibos di Tuhan. Munsiko i Tuhan do ituhun nga vidaw. Hozo no do hozo kavavagu do di Tuhan. Kazan daw it di kotinumungan di tongohi. Pondoso no i Israel do it di monono do di. Pondoso no itanak nga vidi Zion do it di raja dioho. Umonsiko i Tuhan do ituhun nga vidaw. Pozo no izyoho dingan daw miyampay sazaw. O monguni tunizon miyampay gandang tambur om sundatang. Tu umonsiko i Tuhan do ituhun nga vidaw. Sigaan di sido itanga sampit miyampay do koponompos izan. Umonsiko it Tuhan do ituhun nga vidaw. Pondoso it kebontugan diho itongohi. Gumizak montok kaandasan om banganu do kondangan diho. Potumbazay no do it munung nga videho. Ikazan di kinoingan. Iti kapantangan no po nga montok sa viavi iongohi daw. Umonsiko i Tuhan do ituhun nga vidaw. Haleluya. Ukabo o matoko nga vi, oy Tuhan, do mo musozo no da, di ko'y mazan nga vi, di undang-undang no. I Tuhan biampai Deus. Pembesan manta diabal tapasi tebi tua sinuat delok. I Herod i memelinta nokongo komoy do sababi i masa man di Jesus om nom pubangan isido. Tubokan tuhun ngabi minobos do nakatungag i John mantad di paimpatay. Isubay ngabi na po nga minim buhay bago i Elijah. Ang bago bokon ngabi do sanghun di propeta ngabi guguhu do kaguhi day kapasisan. Ngamin na po si Herod i John pinutuhan ko do tuho isido. Dadi isay iti ongaw ko do inka kapayhan ngabi. Om nahisabi sido do sumomo di Jesus. Ia baltabasi di Tuhan. Tapi ngabi sampai pada toko kiba ditya Herod dari kapasisan na toko. Kaya toko isa Herod. Isido na minamutu itya tuhu di John the Baptist, ya. Jadi kemasan alat sido dete.
Nga nongo to ko man tadi ti abal tabasi da banan diti da sumoma kibada hizab daw da sumoma di Jesus. Au to ko na handa no ano ko za no ko za tu memang sida da sumoma di Jesus. Nga nung intangan to ko za iti olatian to ko da mega ko za da kibada mega regret daw penyesalan daw muntok da kaiman daw habi pa ko da minunu da minamutu da tuho di John the Baptist. Nga kita tako nagi isida sebagai da sunguhon tuhon tomod. Kasi sida napatay na John the Baptist. So, jadi sadi kiti. Kasi di sida. Yeah. Jadi sabi na tako kiba niti. Ito Herod da kapasizan na tako. Kiba da timpo da namba da lat ko nagi mungkang tako nagi. Kiba da timpo da namba da kasi tako. Sunungi mana pa yung Christian tako no. Ang gumuko si Zanda tako sa sabab na dosa nga pinatako. Nga itiya boss mantad hozo ko simbahan ni bahay na. Patut na ko sa damanak daw kapungun suban mentok na tako. Tu ka di boss di Tuhan iti umunsikaw ituhan da di Tuhan nga bidaw. Ano kamasan iti? Kamasan na pa nga tamay Tuhan. Da guminabaw na to ko. Umunsikaw isida. Mintang isida. Dahil ako na pa ko da kay manta mong kang da to ko. Nga intangan na gini isida iti kay manta ba sida to ko. Di ko pasisun na to ko. Amin na pagi. Nung pinakinangot ako ko sa iti pambasan ko sa manta di Propeta Hagay. Nangot ako da iti tuhon nga da Israel. Miga ko sa da audisang ko apagot sa tihati. Kamazan ko na pang sebab kibatia penuan di Tuhan da menada da panambasangan tagaza. Tawdan mahiki panambasangan tagaza. Papaba bago di panambasangan tagaza. Nga kadiha da mo boss apa ni katimpo ka. Kon ka zikoy menada diti. Kamasan aus iti memang sebab gumukalaja nga kay kat Tuhan pinapaya men by di Propeta Hagay da bungusub diha do papaba dia teka buzu dia kalaja di penuan daw au no kum diha di Tuhan nga nun suban minanak Tuhan na konsuban mentok diha dumamongo di tia panambasangan tagaza. Jadi kemazon Tuhan, tumamay sida da gumompi da kapasinan takaw, tumamay sida da guminaba da takaw. May napagida kalamazan tabi tuwa da banan diti. Tatapot na kazo da patut, da pantangan takaw nga ni Tuhan, pauzon takaw nga ni Tuhan, sebab da kabasihan na sida. Habi pa kazo, sa sebab no da kalamazan da sangti, pio da banan diti, manang katawad takaw tu nunuan takaw da sangti, tumay mo da manak da konsuban da ikapasisan da ko da katumasan da ko da ikapasisan da ko da tikita daw. Azok ni Tuhan kiningan da sa binangun, tumasada ko po siya no nakatemos kay dilo titakon sa diyaw. Tuba di tana, o makalajadangon nga bin tinaw tuhun, dumadi may timuntok dagay dilo tinak po season. Azok ni Tuhan kiningan da sa binangun, tubasa na ko po siya no,
Dokotemo suka dihing anggur takon sadiaw. Tu balik bas anggur om kalaja dahun ngabe tinau tuhun. Dumani maite di tiduman doko senubanan za. Imang sambayang tebeneng ngabe. Dako bukan kuam dia zungabe, atau menedada di keningan itama tebakas. Toy moy Tuhan semambayang sekoi, ita ngabi poin bihiu da di altar inu, idkan naman di Padri Sanctipius nabi tua, moy do tu nabitan nu isido do kebentugan, maza di tika tapatan dang melati tabi tua, menakda nada dagai do kepahyangan nu, maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miampai Deus. Poin sabata ginambang ngabi Deus. Kanu menak dak pedang ketodan ngabi dari Tuhan kenengan datako. Teta tepat dak ketunu da matu widiti kala jazza ko pemasan za. Temoy mamindo manopa da menak dia dak pedang ketodan ngabi Tuhan tamat tabi tua kenengan tebakas ko zamai sakopuson maza di Kristus Tuhan za. Tu miaga dontok di tadaw kelamazan di Padre Sanctipius, suon nu eklesia nu do mondos, ingka penogi, da pabakasan nu zosido, maza di pemitanan da keposisi tabitua di sido, bengya do sido, maza di bos ngabi da kepengyaan, om pupati hembus do sido da poin tampasid, simba da kesambayang ngabi daw. Omingkano, miampa di kopikau bangan da tasap ngabi, om sangti ngabi. Humazos koy di hozo kapaza na kazan no tumiampay ay sa kupuson mangazo zikoy. Tetap bituah kay Tuhan, ito buddha sabi kabituahan. Iti na pogi, do di zona da bituah tita ngabi sumambayang zikoy, mazada posanot di spiritu no, da di tingabi megabobo matu, moy dada di dating ngabi na mentok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubusay sida, nasagako zada siminuang day kon nasan daw, minangan yung sida doloti, o minanak daw padang katodan ngabi. Minangakip di, ang pinapatak di dan makikiiya ngabi daw mos, boss. Onwa iti, sabi ko, ang pangakanan iti. Tu itinitinan ko, ipatakan may montok Dezo. Ilahan magadi untuk napangay makan min susedop, nano di siday saban. Minsan po da minanak daw kapadang katodan ngapi. Minatak di siday da makikiiya ngabi daw mos, boss. Ono iti, sabi ko, ang panginom na mantad iti. Tuwiti na saban ni Zaku, iza di batas kababago masa kupusan. Ipatunguan may muntok Diyos o muntok tagumu, muntok di kapahiyangan na daw sa ngapi. May na itidadikan naman nago.
Ikatapatan taham lati da kutumbazan. Itinapogi na masas kay mamalamay di kandaman, di kinapatasan am kinatungagan daw. Patakon sa diyaw Tuhan, ilo tidak posisyon sasaban dak pumasisan, manak dak punang ketahuan ngavi, do nigitan sekali diyaw dak kepadan da dumbangan nu nampuan da diyaw. Odo ko sa sekali da semambayang, da magi da tinanam sa di Kristus, o timong skinada da diso, maza di Espiritu Bitua. Andamo ay Tuhan i Ecclesia no, paintangkop id patatangkop da pamagunan. Avitana sa sido di kapanuan da tuhod sa kaday. So ngavian miyampay di Francis i Pope dagay, John i Bishop dagay, Savia vi di Father ngavi. Andamo nogi itapinay ngavi dagay, inang kaodop idi kahansanan di katungagan. Savia vi inapatay id kasyanan no. Tayo mo no iziho dedi ninavaw da vos no. Kasi na dagay sa viavi semambayang sikoy, damiyampay di hahangay ta bitwa Mary tina di kinaingan. Sankti Joseph sabo da sido, miyampay di apostol tonga bitwa, sa viavi isangti, inakapaponsi ko diyaw, idi po ompus da umulan ngavi, kanun si kinada di kavasyan, da dumadi da sapi tumungkus ngavi, da id kaposizan sa lajur, o mangazaw, o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, omid di sido, oi kinengan tama tamakas, idi kapisan di Espiritu Tabitua, sababi kebentugan kepantangan nga diaw no, montok sa hihinaid aiso kepupuson. Dadi penuh di mamasyam na ugma sa pengyaan poin kinengan, katamas kayo na mo bos. Tamaza di surga, bituano o ngado, bikat o kapamlintano, izabnu oy man di tanah, biaga doing kanay di surga. Takadagay na tadaw diti, alaw tizah tisa sangadaw. Ampah yung ozkoy dasang ngabi dagay, biaga dagay na pupohyong di santab mamuhasa mabandagay. Kadas ko vito, da kembastan nga pagkabasos ka na mantad talat. Pagkabasos ko Tuhan sumambayang sikoy na mantad patitikid talat. Katawad na damanak na pibabasan ni tadaw nga bitagay, na mazadi sa kadado kasyanan no, pagkabasos ka na dato may madamantad doso, ang pantampasi mantad sa babikusan ginapo, na masos kay pangandad di kansanan na bituhan am di kay katan di mamasiza Jesus Kristus. O Tuhan Jesus Kristus iminabos di apostol nga pino. Pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kadaintong, da dosa nga pinagay, nga da di ketumbasan di Ecclesiano. Katawad na da manak da sida, da pibabasan ng pisan, ikatunudan miyang pahizab no, imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid ay sokopuson. Ipibabasan ni Tuhan miyang pahidyoso tumay mo. Kana mangitatahak ni tanda da pibabasan.
Intangai, I domba di keningan. Intangai sido, I mengido di do sengabi di pemagunan. Obituan ay santam oho da dimakan bin sesedap di domba. Kanong sumambayang. Mihang da di meja pensurga, o keningan pakas kozo. Papoy magon, papagumuna da di binakas, mantad takabas. Da di sabi-abi imamalamay di tadaw tagaz di Padre Sancti Pius na bitua. Do temposizon na dadagay, it kabosyan, itak na kutumbazan, o mamanaw, idilahan da kapumasizan, na natandan no montok na gay. Maza ni Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan, sambayang Sancti Joseph, katabian gugumompi di mananabus, sabani hangay tabi tua Mary. Dadiyaw pinatak di keningan, itanak tentoison daw. Dadiyaw pinahansan di Mary, ikatumazan daw. Miyampay diyaw na dadi Kristus daw tuhun. Tabi tua Joseph, dadagay punogi, pakitanay diyaw sundi da sunghun tama, o mabitaw sakoy da lahan na posisyon. Pagkanway sakoy da grasya. Kabinsianan sinyo, umigay sakoy mantad paditkid talat. Amen. I Tuhan, miyampay Diyoso. Ikiningan tabakas, mambalakat na Diyoso. Itama, ami tanak, ami espiritu tabitua. Amen.
Ugad no, ang pabalo no, iabal tabas di Tuhan.